Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Yarap na kamangking ko, asmo emitiko, un sera man patibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Sikat man intuming aking eka manabuking bangin mangaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo. Galang at mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamanling sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at yung sipin mo, signan mo.
kusipin mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, Katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakarong, at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamangking ko, asbo mo emiti ko, kung sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung kusipin mo. Katatakot, kakarong, at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakarong, at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuming aking manapuking bangin, mangaragul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo, at yung kusipin mo. Mayapayabak po, kaya kayungan, bilang balayan na may tipon para kaniting kapagmasusiyan. Pagsabi mi po na isolo dyan po masalesari kaya kayong face mask hanggang mayari po yung misa. At agkatan la po rin malda na makiabi at po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Pasibay po mayapayabak kaya kayungan, may tipon tamo po ngayon ibatayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakululong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala,
Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Patrick R. Cura and family, Romel and Sel Antonio, 40th wedding anniversary, Joanna Longsreth, para king kayadwanando at pamanantabi ng banal ay espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Bituin and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin. Paraking kapadalan, pamikakatawan ng pong espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Paraking malalagwang kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Bituin, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Macapinlac Rosal, Romina Canilao, Corazon Rhea, Enrico Miguel Sunglao, Sister Regina Quizon RGS, Nicolas Francisco, Arlie Sanchez Trinidad. Kanakantala naman ding kaluguran tamong mayao na biye, lalong-lalo na de Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Hanson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chuatang Eng, Yao Bongkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Simeona, Zenaida, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nimencio Punzalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleo David, Pedro Ochoa, Isaac Fresco, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Lourdes Dizon, Carmencita Arambulo, Leonardo David, Jose Paras, Lucio Felizcuzo, Donald Durden, John Leonard Lake, Peter Graham Udall, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Williamino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz,
Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sunny Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Virginia Mercado, Benjamin Sarmiento, Ofelia Sarmiento, Angelo Stanley Lopez Jr., Reynaldo Bacnis, Richie Bacnis, Jerilyn Bacnis Calo, Felix Cabrera, Andy Tuazon, Goring Banal, Georgina Yu, Patricio Ceped Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Ronald Bognot, Corazon Bognot, Kian Asibar, Renato Pineda Sr., Bartolome Pineda, Elpidia Real, Shirley Beras, Dominique Gabriel V. Dizon, Guillermo and Priscilla Sireneo. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magbisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilag yun ang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamalang kong kapatad, nung makanan wala pong may tipon ding minunang Kristiyano, king bumunang aldon ning paruminggo,
makirandam kingamano ng Diyos at mamirasong tinapi, makanyan munan po ngeni. Anting Kristiyano, Katoliko, talatuki ng Kristo. Tanggapan tayo Kristo, pakiramdaman tayo, karingkayang amanong, at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Ban kanita po, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, sasabihan mong eke tatakot, nunay pasyag ming hayaganing kaya kaming kasalpantayanan. Gino pakalulu. Ginoo, pakalolo. Heso Kristo, sasabihan mong eke tatakot, uling lilingapan mo kamit kaluguran. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalolo. Ginong Jesus, sasabihan mong eke tatakot, uling makatalakad ka siping mi. Gino pakalulu. Ginoo, pakalolo. Patawaran mo ring takot mi o Gino, at ipagkalob mo ing tetagan, makibat mipnong kapanaligan king kekang lugod. Tayran mo kami painturo king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin kamo. O Ginong Diyos ay pami, tikman minaing dakal na grasya, lugod at mipnong pakalulong, pamamatawa ay ba't keka, at Yesu Kristo ang anak mo,
Delane ke kami inge pakaling manabalita ning tula. Kapilan man sana emoy pain tuluting kalingwan miti. Adinan mo ken sapatang tenakan idake karingaliwaing tinggap mikeka. Anting metong arigalong ngalang bayad. Manano na sanang in mismong BME. Yang munye patutuking Yesus, lalakad yasiping mi, at kapilan man eke sukat tumakot, mi pasyang, kapamilataning mismong BME, king keken, kapanaligan, at mipnong tiwalang kasalpantayanan keka. Itiadon mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Nganang Jeremias, sabla daramdaman ko lang bubulong, makapadurot kaya katamo ing makapangilabot. Isubong tayo karingatsu king kayo payan, agyang ding matalik kong kakaluguran, panayan da ing kanakong pangatimbuang. Ngarang sasabi, magkangakwa ng manlinlang, kanita arakap tayo at apang benggansan. Dapot ika ginu at tsuka siping ko. Masikan ka ampong mayupaya at detang ka na kong maglupig, mga buwala. Mga pakarinela ang gaking alanganga. Uling ela malyaring magtagumpe. Ingkarelang kamarinayan, kapilan man makalingwan. Dapot mayupayang ginu, kingalang pangayambiran, tao kekalang panyubukan. Balo mo ing atsu karing pusura at kaisipan, inyabustan mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, karing kasalang ko. Uling karing gamat mo, karin ko binili ing nasa ko. Dalitanan niye ing ginu, puryan niye ing ginu, liligtas na laring mayayalipit, king upaya ring taong marawak. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Gino, King Maragul, alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, libakan dako, at tutukong mga pakarine, mengari ko king aliwang tao, karing kapatad ko. Antikong dayuan karing katubaleko, tiktak karagul, in pamagmalasakit ko, king balemo, balamo api amikakaluko, king puso ko, ing pamaglibakdakeka, kanako tigpa. Gino, King Maragul, alugod mo, pakibatan mo ko. Dapot para kanako, kaya kako manalig, o Gino, o Diyos, king panaw na tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul alugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko. King uli na ning mayap mong pilubluban at katapatan o Gino. Uli ning maragul mong lunos kanako, saupan mo ko. Gino, King Maragul, alugod mo, pakibatan mo ko. Panakit daring mayayalipit, kanita tumulala, at dingking Diyos sasamba, mipasik nanganla.
Uling ing Gino kayang pakirandaman, ing dalungdaring atsu, king pamangailangan. At enala painggulutan, detang kayang kaluguran, at atsu king sukulan. Banwa at yatu, ing Diyos kaya kayuyang puryan, dayat malat at sablang atsu king kayang lelangan, puryan mo naman. Ginoo, king maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Dinatang ing kasalanan kete king yatu, king kapamilatanan ning metong ataw, at ing kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog aketawan. Uling ding sablang tao, mi kasalala. Atin ng kasalanan kete king yatu, bayuya pa miabye ing batas. Dapot, nung alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala, makanyan man, manibat king panahon ng Adan, hangga king panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan karing sablang tao, pati na kareteng emi kasala, king pamaglabag, king kautusan na ning Diyos, antimo yung pamaglabag ng Adan. Iyadan, larawane itang metong ataong, mi pangakong datang, dapot elalubos miwawangis, deting adwa, uling ingkalam, ako sanang pigkalob ng Diyos, nakalupa nitang kasalanan ng Adan. Tutupin king mag-ari ka rin dakalataw ing kamatayan, uli na ning kasalanan ning metong ataw. Dapot lalong maragul ing kalam na ning Diyos at antimurin itang kalam ako sanang pigkalob karing dakal lataw, king kapamilatana, ning grasya na ning tao. Yeso Kristo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lugod kanako, pamintuan na laring amano ko. Luguran ing ipako at ing ipako at ako, manuknangan kekeya. Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang apostol,
kayo mitatakutan karing tao, nanumaning makatakap milantad, ating balang lihim may bulalag. Insasabihan ko kaya kayo king maralumdum, ulitan yo king masala, ating sitsit da kaya kayo, sukat yung ikulisak. Eyula pitatakutan ding makapate king katawan, dapat ing kaladwa alidaneman, bagkus ing sukat yung pitakutan, ya ing Diyos ang makapamarusa king kaladwat katawan king impyerno. Malyari kayong makasalingadwang denas king alagang 10 sentimos, makanyan man ing metong karen, malyaring manabu king gabun, nongen nakaburian ning kekayong igpang. Agyang imbuak king buntokyo makabilang. Inya kayo tatakot, maygit kayo ulaga kesa karing denas, ninuman ing mipapasyag king arapan daring tao king yakan akuya, makanyan mo naman ing daptan ko kaya kayo, para kaya king arapan ng igpaku karin banwa. Dapot ninuman ing misakwil kanako, king arapan daring tao, isakwil kya naman, king arapan ng igpaku karin banwa. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Panay ko pong mag-review, bayo kayong pisaning talagang humilya ko, mag-review tamo bante ta kakalingwan, kalupa na po kayong klase. Inyapin ako sana mainip. Pag-aralan tayo, ingambano ng Diyos, at nanong sinabi ng San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Dingamano na ng Diyos, babielang biye alananga karing makirandam at tutupad kareti. Nya makirandam tamo po, Deng haluwake kayo, tatanguno po atang bagya, tangu-tangu na la. Ali pala, mitutundo na la. Pagsadyan niyo po yung Santa Misa, nung ikaming pari, pagsadyan mi, migising kaya ragong maranon, po atang kahit tuturan niyo kami mo. Pumakanyan, pero alwaya po yung tututuran niyo, inga pong ginuya yung tututuran niyo. Tinubod na ako mo po kenin, So, mag-review tamo po bante ta kalingwan at tatandanan niya pa itang solemnidad ng kakamal-kamalan ng katawan at daya ng Kristo, the solemnity of the body and blood of Jesus, Corpus Christi, makinabang tamo. At kaybat uling sinabi ng Jesus, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga. Kasanting na po yung kasalpantayan ng tamo itang Katoliko, itamo mo po ating misa. Ing mangan king katawan ko at minum king daya ko, tinyang biye alananga at pasubyang king miye king tawlingaldo, kompleto ya po. At ninuman ing mekinabang, kaibat meng tinggapi Kristo, you have to love like Jesus. You have to become like Jesus, like God. Because we were created in the image and likeness of God. Makiwangis taking Diyos. O iting kaligtasan, o ito, ing miligtas, makiwangis king Diyos, king ginutamo. So, love like Jesus, act like Jesus, think like Jesus, be humble like Jesus. All for Jesus. O yan po. Kaibat na nita, ikita mo po niyang milabas sa Domingo, ikit nung Jesus din kekaldan, ring crowd, din taong dakal at melunos siya po, kelunusan nala, uling, era baloing daptanda at maliligaligla,
antilamong waring tupang alang pastul. Nga na po, dakal ing pupul, di taklamo ring talapagobra. The harvest is abundant, but the laborers are few. Mga di kayo nga na, ban kaniting makibandiking palutan para layang talapagobra, at kaibat na po nita, pinilino at inaus no rin ng labinang adwang alagad, at tinubod nala. Nyapin po niyang milabas sa Domingo tintamong ministry fair. Dakal po yung obra. Dakal yung obra king parokya. Di takla mo po ring magobra, ring talapagobra. Nyapin, deng religious mandated organizations o itapuli natagdo kita, eko balo nung memili kayo. Tuturudan na kayong sumuyo kingapong Ginoo. Tutupin po masantinging sisimba, pero ipasapat. Kailangan sumuyo tamo kingapong Ginoo. Agbangking kaya kayong talento at karisma, apig katiwala na ning Diyos kaya kayo. Kaibat na nita nga na pinabili na karela, kayo pupunta karing teritoryo daring ding pagano. Noon munta kayo karing melili ng tupa ng Israel, ko pamulalawot, karin ko pamong kaya kayong sariling balen. Ang tinamong pong sasabihan, magumpisa ko pa keng pamilyayo. Siguro din kaya kayong magumpisa nala, kayong miyasawa, ding anak yo, turuwanan nyo po king kasalpantayanan, pass on your faith to your children. Keraklan po ring sisimba, ring pengari. Ikit ko keng parokyata mo, keraklan ding susuyo pengari, pero ring karelang anak, alalo. O yan po po, mapakluding ing kasalpantayanan. Ikayong pengari, kailangan po ilapit siyo kinapong ginuring anak yo. Dakal ko ikit at no kaaktibo keng parokya ding pengari, pero ring karelang anak, alalo. Nyapin kailangan mabilog a pamilya susuyo kingapong Ginoo. Ding anak yung malarlang Knights of the Blessed Sacrament, ing lalaki MDC, ing babae, dakal pong organizations, uling neng misan, magserbing babae, ing lalaki aliya, potang medisora serbing babae, nga na ning lalaki, ng asawa na, may kapila na kang misa nga na. O ba't may disoras ka nga na? Pero nung mabilog ka pamilya, susuyo, ayaw mo ay tatang. Ay, intindihan na. E po? Kay ba't nanita, tinubod no rin alagad na. Nga na, kingke kayong pamaglakad, ipanaral yung kinging kayarian ng Diyos, malapit na. Pakayapan nyo ring masakit. Pakayapan nyo itabi yung laring demonyo. Nga na po. Ding leproswan, pakayapan nyo la. At intinggap yung alang bayad. Ipagkalub yung alang bayad. Lawen mo na, libre. Father, ba't keng pisamban ating bayad nga ra? Itapong babiyayo, po bayad ito. Support ito. Mag-supporting Santa Iglesia. Tayo po bayaran ng misa. Priceless yung Santa Misa. Agyang piyabi-yabi mo nga dingega na ganang pera mabilugayato, tayo bayaran ng Santa Misa. Itarugong babiyayo, saupi ito. Ating kuryente, naman libreng kuryente. Agay kami, mamang kami, tintang magobra. Karakal na pong magobra, bantang masalese. In konbentong po papuing pisamban. So yan, support ya mo po ito, po bayad, abayaran ng Santa Misa, abayaran in kaya kaming pamanyuyo. Kaibat nanita nga na po, pakiramdaman niya po yung tutuking sabihana, ing ebanghelyo po ngeni, ang po pa niyang milabas sa Domingo, pila tanay ito, atin niyang sinabi Kristo, inyapin king ebanghelyong binasa ko ngeni nga na, kayo mitatakutan ka ring tao. Bakit po sinabi na ito, kayo mitatakutan ka rin tao? Do not be afraid.
Do not fear, kasi po yung sinabi ng Kristo, bayong ebanghelyong ine, nga na, tutubod na kayo ang timong tupa, busal na ring asong gubat. Ding asong gubat, mga bangis la. Dening tutubod na, balamo tupa lang maamu, alalang armas. Antila mauwaring asong gubat ang mga bangis. Ding dasnan da rin alagad na, inyapin sinabi na ko tatakot. Kaibat nga na pa po, mingat kayo, uling iarap da kayo karing piyukuman, at pamatbatan da kayo karing karelang sinagoga. Po makatakot yan. Iarap da kayo karing piyukuman uli ng Kristo, at pamatbatan da kayo karing karelang sinagoga, ikaladkad da kayong iarap karing gobernador at karing ari king uli ko, banhihayag yu karela at karing pagano ing mayap abalita, pikasaman da kayo ding sablang tao king uli ko. Dapot itang manatili ang gaking kapupusan, iyeng miligtas. Kasakit po ing delanan da ring alagad. Nung ikay nakatubuki, kening sinabi na ngayon mitakutan ka. Inyapin po ngini king ebanghelyong binasa ko, nga ng Kristo, kayo mitatakutan karing tao. Amen. Mulinging tao, po apating kaladwa. Apatin katawan tamo, pero yung kaladwa, apate. Ing pitakutan nyo nga ng Kristo, ing Diyos, amalyaring makapate, king katawan at kaladwa, king impyerno. Atim palang impyerno, kayo mitatakutan. May katatlo na po sinabi king ebanghelyo, pero kilub na ning Biblia, sinabi na ning Diyos, do not fear, do not be afraid. Sinabi ning Diyos for 365 times. Pila niya aldo ing pabanwa? 365 days. Buri nang sabyan, kayo tatakot. Kayo tatakot. Bakit po uling mas mayupaya ing Diyos kesa king tao? Mas mayupaya ing Diyos kesa karing ganaganang tyrant rulers around the world. Mas mayupaya ing Diyos king ganaganang problema kasakitan kapag subukan king biyatamo. Inyapin kayo tatakot. Mas mayupaya ko karela. I will never leave you. I will never abandon you. God, Jesus did not come to remove suffering. Tandaan niyo po ini, kabang mabiyeta mo ting kasakitan. Jesus did not come to remove suffering. He came to be with us in our suffering. O nung ala ng kasakitan, tutupin po, masantingin nga lang kasakitan, pero as long as we live, kaya betayeng kasakitan. Nganapin, if we must learn to love, we must also learn to suffer. Because when you love, you're going to suffer. Teach your children how to love, but also teach them how to suffer and make sacrifices. When you love, you're always ready to suffer, just like Jesus. Love is a noble act of self-giving. Kung linugod ka ibiyeming sarili mo, the more you love, the more you will give and lose of yourself, and you just end up complete. Potang lulugod ka, ibiyeming sarili mo, mawalaing sarili mo, milako ing sarili mo, at potang babiyeming sarili mo, kanita ka pa mo,
maging kompleto. Amen. So yan po, milala ko yung kasakitan king biya, pari ka ating kasakitan, talasawa ka ating kasakitan. Basta't ating kang biye, siguradong kaakibat siya po yung kasakitan. Makananuming abalo, ing maputi nung alang matuling. Inya pining kasakitan po, papakit o babyena ng misa ng Diyos. Bakit? Uling king kasakitan karin me akit ing tunes talasalpan tayo. Potang alang problema, potang manyaman kapamangan, karin mo akit ing kasalpantayan na nalipo. Agad ming talasalpantaya, potang daralan niyang kasakitan. Potang dakalya pera, alipo, masantinging dakala pera. Potang ika, manyamaning pamangan mo. Potang alakang problema, potang masaya ka. Akit ming tunay talasalpantaya, potang daralan niyang kasakitan. Amen. God is more powerful than our sufferings. At potang magkakasakit ka, pauli ng Kristo, potang akakit da ka nakakatatag, manatili ka king kasalpantayanan, akit da ka ring tao, pakiyapusan da ka. Pero nung may nakam, barengal ang tao, lawen mo na, kay na nakasalpantayanan nita, o ine salpantaya, makanya niya pala. Ustong mesira kalub, buri ng sabyan, eka sasalpantaya king Diyos. Atin tamo pong Diyos ang mas mayupaya. Ing kapag subukan, ing kasakitan, bala mo bagyo yan. May nakit na ko pong bagyo, bala mo yung buhawi. May nakit na kong bagyong paban mo, babagyo. Alipon, Pilan mong aldo oras o waldo, makuya't makuya. Anya potang daralang kang kasakitan. Cling to God. Uling neng misan, susubukan na ka. Anya sinabi na, kayo tatakot. Kayo mitatakutan. I will be with you till the end of time. Inyapin po potang nengaldo Domingo, sisimba kayo. Baloy po yung delan yung kasakitan parumingo, ana mayaldo, dinalan kong kasakitan, king obrayo, king pamilyayo, nukanman, potang simba kangini, idawan mo, king apong Ginoo. Yapin sisimbata mo yun. Ginodarawan ko kayong kanakong dela na nakasakitan. Darawan ko ka. At potang darawan mo kayo. Gino, salamat po. Pasalamat ko po kayong kasakitan nyo. O tatabog kayo. Pasalamatan niya pa yung hapong Ginoo. Niya sinabi na nga na Matthew chapter 16 verse 24, ing ninuman bisang tuki kanako, isakwil ning kayang sarili, pusanan ning kayang krus aldoldo. Pusanan tayong krus tamo aldoldo, at tuki kayo kanako. Inyapin pala ditak lang tutuki nga ng Saint Therese, ulinging babyeyo krus, kasakitan. Ano mo kayang sinabi na ning Ginoo, ing ninuman bisang tuki kanako, maging multimillionaire, ay ginuko tuki lang ang deng tao. Kasi tanaburing kasakitan O ning sinabi na, pusanan niya yung krusyo, aldoldo. Aldoldo. Niya kagising niyo po maging aware na kayo, Ginoong, sopan niyo ko po. Sopan niyo ko. Nanumaning kasakitan, sinabi na pusanan niya yung krusyo, neng misan po, daragdagang ke, kawulan niya yung krus. Kawulan niya, embrace your cross. Kasi
pisanan mi krus, kay bayat nam, kakasyan mo, tepos mi. Pero nung kaulan miya, pumila ko. Pero kaibat na nita, lawin niyo po, maging masaya tamo. Inge ganaganang tagumpe, magmumpisa king kasakitan. Just like Jesus. Dinala niya pang kasakitan, may pakuy aking krus agyang nakasalanan, mete aking krus, may kutkut siya, kin katlungaldo, sinobliyang mebi. Bayo ing tagumpe, kasakitan pamo. Deningan po, panabili na ning kakatamong Ginoo. Keng tutuking Domingo, lawin niya po yung Ebanghelyo, dinanda kayong pasulyap, ngana. Ing ninuman ipalalune itatana ati mana, kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Ing ninuman ipalalune ing anak na, kesa kanako, maging karapat dapat kanako. Ing ninuman mamusan king krus na, at tuki king kagulutan ko, maging karapat dapat kanako. Ing ninuman sasagip king biyena, mabating ya. Dapot ing ninuman kabatingan king biyena, alangalang kanako, akit ni ing biyena. Amen. Buri nang sabihan, panayang number 1, ingapong Ginoo. Ikayong talasawa, number 2 kayo mo. Ing number 1, in Diyos. Amen. So, kan pong tutuking Domingo, panayanda kayo. Masakit lang po rin. Pero kailangan tanggapan tala. Bata mong miras. King Ligaya. Banwa. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwatiyato, at kang Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng banal Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, kingat lungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum karing mabye, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang diyeding mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamong mipnong tiwala, king igpatang at subanwa, banmalaya king sablang makapigil at takot, mikatetagan tamong bunga ning kasalpantayanan, banatalakad ing kayang kayarian, nga tamong manalangin, Ginoo manalig kekekam, Ginoo, manalig keka. Para karing hanggang ministro ng Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan, mipasyag karing amano ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manalig keka. Para karing pamuntok ning balen, manibalalasan ng mitmong kalinisan, antina ning nano mang makatakap milantad at imbalang lihim, bibulalag, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manalig keka. Para ka rin kapatad tamo, alekore king be raing Diyos. Ganakanda sa king ing mipapasyag kang Yesus, arapan da ring tao, nala naman ipasyag kaya, arapan ng igpana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manalig keka. Para kaya katamuhan makatipon keti, mikabanal tasa ng takot king Diyos, at makaparusa king kaladwat katawan, king impyerno, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manalig keka. Ngini po doon tamo ing sarilitang kapadnasan.
Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, manalig keke ko. Ginoo, potang miras na kami arapan ng Jesus, ipasyag na kesa ng kayang arapan mo. King pamaglakbemi keti king yatu, alang takot at mipnong kapanatagan kesa ng manatili siping mo. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaing tuto. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligayan ng kaya lagyo. Kingi katamang kasaklala at may mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kekeng ayin at manano na sanang iting sakripisyo ning kapurian padalisayan na ket pusot kaisipan at gawa na king parating masigasig sumuyo kekam. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At keka ang timore. Iyat nayo ring pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal Espiritu. Tinipon mo rin kekang anak king kekang Santa Iglesia, ban maging metong langit pa, antimonong makanano kayong metong, ikaw ing bugtong mong anak ating banal Espiritu. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya,
layon makiabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinitapak paradong pumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan, at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, tayan mo, linupig mo, ing kamatayan. Inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato,
bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria yung Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tutu, kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king malanangga. Abe-abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginuta mo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos.
O Ginoong Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan, agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. Peace with you. Aning ginutang Kristo, ing makaibiyatune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayat na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Paraking organisadong pamakinabang, tukyan na rin CGC o Astrets, nulo ka rin tamo maglinya. By the hand pa rin po at ala ng sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalumekya kami ing katawan at daya ning anak mo, ban ibayo ing kang biye karing puso mi. King kang pakalulo, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biye alananggang pagmasusyan mi kaniting banal ay Eucharistia, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sa guli. Announcement po, Opus Dei, Solemn Eucharistic Celebration. On the feast day of Saint Jose Maria Escriba, founder of Opus Dei, on Wednesday, June 28, 2023 at 5:30 p.m. at Holy Rosary Parish, our main celebrant is Most Reverend Florentino G. Lavarias, Archbishop of San Fernando, Pampanga, and a priest will be available for confessions starting at 5 p.m. on Wednesday, this coming Wednesday. Obrang Pulyat, Job Fair and Seminar on July 1, Saturday. Ang Junior Chamber International, JCI Angeles City, Culiat ay magkakaroon ng Job Fair and Seminar sa Savers Food Complex, Balibago. So Job Fair and Seminar sa Savers Food Complex, Balibago, Angeles City sa darating na July 1, Saturday, 9 a.m. up to 3 p.m. Lahat po ay naghahanap ng trabaho ay inibintahan pumunta. Magdala lamang po ng maraming kopya ng inyong updated resume at ballpen. The Sacrament of Confirmation, kumpil, yung mga nakapagrehistro na at nakapag-attend ng catechetical instruction at orientation. Meron po silang general practice sa Apo Mama Kalulu Shrine sa July 8, 2023, Saturday. First batch, 9 a.m. Apo Shrine and Santo Rosario Elementary, and second batch at 10:30 a.m. Nepomuceno Elementary School, Kutkut, at Pulong-Bulong at Angeles Elementary. At ang pinakahuli po, fundraising sale at the Patio, meron po tayong sisig bangus ay kanyaman. Ang po pa pong tidtad, na po daya itane meluto na, tidtad na po ito, niya malyaritang mangan. Inge ganaganang bagay nga naning banala kasulatan, malilinis king kapamilatanan ning amano na ning Diyos at panalangin. So bang kanita ay po kalingwan, bakit sinabi ng Jesus, kayo sana, kayo mitatakutan, do not fear, do not be afraid. Tutupin po masakit ing manaral, lalong-lalo na detang era atanggap ing amano na ning Diyos, uling aliwala values, dakaling kasakitan na dalanan daring alagad na ning ginutang mo. Bakit kayo mitatakutan nga na? Kasi sinabi ng Yesus. Kadwa, kasi mas mayupaya yaing Diyos kesa karing taong makamati. Katlo, uling mas mayupaya yaing Diyos kesa king problema at kasakitan. Kapat, potang ita mo tatanggapan tamo ing kasakitan, kanita tamo akakit ing tune kasalpantayanan. Kalima, mas dakala pong makokonverti, potang akakidakatamong tatanggapan tamong ing kasakitan king biye, alang-alang king apong Ginoo. At katatawlian nga na ning Ginoo tamo, ing manatili, iyang ing miligtas. Tamo po sana susuko king kasakitan, kaya being kasakitan king pamanyuyo,
Ustong linugod ka, malyaring nga kadumalan kasakitan. Ustong lulugod kay kadaralang kasakitan, pulugod ita. When you love, you have to learn to suffer. O yan po yung biyata mo, sana makanyaning gawan tamo nung kaluguran tayo nga pong Ginoo, makasadya tamo pong dumalan kasakitan at nung kailangan ingidawon king biye, idawon tamo ing biye tamo kaya. For there is no greater love than this, to offer one's life to God. So kayang tutuging Domingo, panahinda ko po. So ini po yung kakatamong pisamban, ing matuling po tagaritang alwa da pabalo, matuling la po. Apin po yung carbon fiber yan. Binalo lamas matibe paking samyento, medyong lilinis niya po Kenny, ken pong sumagid keng babo, keng art ceiling, at inya na naman carbon fiber. Tunggal ditak po lalako ring scaffolding ng tubo, o uling matatag ne structurally. Sabi na ring structural engineers tamo, malyari nung babawasan ding tubo. At nga ko po kening gulot, agagawan dan yan na naman ng sanctuary, bayo po ing triple fiesta tamo, agamit tanya po ining altar kenen yung sanctuary. So kaya kayo man po, dakal salamat, kaya kayong sinaw at alang sawang sasaw. Ko kakilala at kakilala, dakal pong salamat, king saw na ni nga pong Ginoo. Talakad tamo po, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ko ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.